Pozdrav svima! U ovom videu ću samo pričati i komentirati ću video koji je Zumče stavio na svoj kanal. To je epizoda 62 HCL server. Život na sponu je težak. Tamo je rekao neke stvari koje su netočne i neki pretplatitelji njegovi su to shvatili malo preosobno, preozbiljno. Išli su meni komentirati na video da neka ja banam ljude koji su njemu uništili tunel i portale i šta ja znam, ne znam, izbrisala sam neke komentare, ali dobila sam i vrijeđanje, uvrede privatnim porukama na YouTube-u. To ne mogu potvrditi da li su njegovi pretplatitelji ili nisu, ali u svakom slučaju je bilo vezano za taj video jer se spominje Zumče i portali. Hvala na uvredama, baš su bile kreativne i možete koristiti nešto što nije caps velika slova, jer to samo meni pokazuje da ne znate pisati velikim malim slovima. Dakle, on je rekao da mu se ovaj novi hub koji radimo ne sviđa, da ne valja, da ovo da ono, sve je to ok, ima pravo na svoje mišljenje, njegov video, njegov kanal, ali već kad govori o tome mogao bi reći istinu, ono kako stoji, a ne govoriti neistine, pa da neko drugi, kao na primjer ja, ispašta. Rekao je da smo trebali dodati kat gore ili dole, već ako širimo hub. I onda želim sad odmah reći zbog čega je uopće dodan ovaj donji hub. Pa tu gore nije bilo nijednog slobodnog prolaza za nove igrače koji su se žalili kako nisu jednaki drugima, da nemaju iste mogućnosti na serveru, da žele i oni biti povezani sa svima. Ok, dobili su dole prolaze. To je bila hitnoća, žurba, potreba, nužno. Dobili su, nažalost, na veliku sramotu. Ovaj hub se dalje širio i evo i sad ima i tu dole isto tunela kao i gore, što nikako ne funkcionira jer ljudi znaju ići i niže od ove razine, dakle ne idu ravno, ne paze na y visinu, nekad se znaju, to jest nekad znaju samo u Nether ići da naprave prvo tunel i portal, a onda gdje se stvori u svijetu, što je, ja to isto nisam znala, ne mogu pratiti svakog igrača i biti na serveru 24 sata da znam kako razmišlja i šta radi, ali evo, neki su prvo uzeli prolaz koji je bio slobodan, ovdje ću sad, uzet ću ovaj prolaz i sad ću ovdje iskopat malo duži put i staviti ću portal i to je moj prolaz. I stvorit ću se u nekoj šumi, tamo ću raditi. Krivo. Prvo se napravi lokacija u svijetu, onda se radi portal. Tunel ako ide u smjeru portala. Evo, na primjer, ovaj portal Antkiller uzeo je gore, bio prvi put, tako isto prolaz, koji bi trebao ići ravno, išao je ravno, ali ima skretanje, ide za dole, dole ide ravno. Ok, neću dalje pokazivati jer je stvarno dugačko, ali ovakav portal koji ima prolaz za ravno bi trebao ići takako ravno. Njegov tunel bi trebao biti na kraju ovog tunela tamo negdje, a ne dole pa neke petlje pa vamo tamo, pa na kraju ima portal tamo. Primjer. Zumče je rekao da su mu razrušena oba tunela. Njemu. Opet krivo, jer ja sam admin na serveru, ja znam i mogu provjeriti ko je što rušio, kada i tako dalje. Ja sam naravno se uspaničila, došla na server vidjeti ko je njemu rušio tunele, da bi vidjela da si je Zumče sam rušio tunele. Evo ovo gdje sam sada je njegov tunel do njegove baze u džungli. To je bilo staklo, tu je bila neka stepenica, šta ja znam, i tu je počeo stone brick. Dakle, nekoliko blokova ravno, skretanje lijevo i ravno, tamo na kraju je njegov portal. On si je to sve sam srušio, uzeo i tako dalje. I valjda iz nekog protesta, bijesa, nezadovoljstva ili tvrdoglavosti, kao što je sam rekao.
spomenuo je da više niti ne želi biti povezan na hubu, što je po meni isto djetinjasto, ajmo tako reći. Evo, dakle, svi koji ovo gledaju, znajte da mi nismo rušili ništa Zoomchatu portal, niti tunel, ovaj tunel si on sam srušio. Mi smo samo počeli planirati dalje kako će hub treba biti. I opet on je rekao da nismo nikog pitali, jel? Da bi se to trebalo pitati. Da li se smiju neki tuneli rušiti ili ne, ili... Evo, ovo je bio problem. Zoomchatov kako se zove, tunel je išao u lijevo, a njegov počinje za ravno i onda skreće lijevo. Ovaj tunel, kao i onaj dole, bi trebao ići ravno na kraju ovog tunela portal. Ali on ide ravno. A ono što smo mi napravili sa ovim hubom, to ću malo kasnije objasniti, imam čak i slike da se bolje razumije. Evo, znači njemu ne odgovara što sad ima prolaz onako kako bi ga i trebao imati, da ide u jednoj ravnini. Evo tamo portal Zoomče, pa on se može vratiti kući, pa joj. Dakle, on nije osuđen na spon, da živi na sponu, on se možda malo i šalio. On nikad nije imao zabranjen pristup svojoj kući, svojoj bazi, sve mu i dalje stoji, sve je tu, on se može vratiti, on može ići gdje god želi. Nitko mu niti zatvorio tunel, niti portal, niti ništa. On ga je sam srušio i zabarakedirao prolaz tako da izgleda kao da ga niti nema. Eto, ljutnja, bijes, što ja znam, nešto je valjda htio dokazati. Eto, a drugi tunel također, ovaj vodi do nekog, ne znam ja, otoka na džungli, nisam sigurna. Ide ravno, što je ok, onda ide lijevo i tamo negdje dole je tunel, to jest portal. Rekao je da nismo nikog pitali za preuređenje huba. Pa, ovaj originalni hub, ova kugla što je gore iznad portala, to je radio Zoomče, samo inicijativno, s materijalom, njegovo vrijeme. Ja sam se jedan dan spojila na server, samo sam vidjela da je to uređeno. Dakle, ajmo i reći da ni on nije nikoga pitao. Ok, uložio je svoje vrijeme i trud, pa nećemo mu valjda sad reći ajde sad ti to sruši, jer nisi nas pitao, ne znaš koje planove imamo, ne razmišljaš o budućnosti, ne znaš šta će biti u hubu, koliko će ljudi biti, što nismo ni mi znali, ali eto. Dakle, on je isto također išao sam bez pitanja nešto raditi u hubu, to jest uređivati ga, napravio je tu 4 prolaza, normalno svoj tunel ovdje. I što je još rekao? Ne znam, zaboravila sam dosta toga, nažalost. U biti on je razočaran što se nije nikog pitalo za taj Nether hub i da mu se sad ne sviđa što je ovo dugačko, daleko. Šta ja znam, šta je daleko, šta je dugačko i daleko? Ne znam, par koraka moraš napraviti, možda čak i ja doniram vlastiti materijal da se ovdje napravi neki rail pa da se zaustavi na svakom ulazu u tunel, ne znam, šta god, da ljudi budu sretni i ja sam sretna kad smo svi sretni. Ono što mene jako smeta, što čujem od ljudi, joj ovo je sporo, joj ovo je daleko, joj ovo je nešto, ovo je ono. Uljenili ste se igrači na HCL serveru. Enderman farma 30 experience levela u 1 minuti, sporo vam je. Onda se sjetite kako se nekad experience skupio i napravite si vi bolju, bržu farmu nečega kod sebe, što vjerojatno i ne možete, ali Enderman farmu je netko radio, isto trudio se, uložio materijala, ja sjećam koliko je to svega išlo. Da ne pričam sad previše o drugim stvarima, da se držim Nether huba. Dakle, ljudi su jako ljeni, sve im je daleko, sve im je sporo, naučeni su da se odmah spoje na spawn, da su odmah tu.
sve žele biti komotni i tako dalje. Ok, netko radi na tome da smo svi komotni, da je svima super, a ne misliti samo na vlastitu guzicu, kako će tebi biti super brzo, a ako se drugi spoji na server, koga briga, ja sam bio prvi, jel? Rekao je da se ne želi povezati na hub, da ne želi uopće biti povezan na spawn. Ne znam ni ja zašto, isto neki valjda protest, neko durenje, eto, ne želi se spojiti, kaže da je hub nestabilan, da ovo, da ono. Hub će sada biti stabilan i to vrlo uskoro ćemo završiti radove. Ja ću se osobno pobrinuti za to da što prije bude gotovo. Nikome nismo uskratili pristup vlastitim kućama, vlastitim projektima, nikom nismo rušili Nether portale, svi su i dalje povezani sa svojim kućama, ali se netko malo više duri. I mislim da je vrijeme da vam pokažem par tjedana planiranja Nether huba, skice, projekti, kalkulacije i tako dalje. Sve ono što admini troše vrijeme svoje vlastito, onda bi netko mogao imati sve što i ostali, a to je tunel u Nether hubu. Evo pa pogledajmo. Evo da pokažem sliku Nether huba kad je to Zoomče uredio. Dakle, to je taj isti portal koji dan danas tamo stoji, ova kamena kugla koju on radio, ovo sve on radio. Evo, zidovi su dosta blizu portalu i to je bilo samo 4 prolaza, dakle za mali broj igrača, tada nas i nije bilo mnogo, a i svi su živjeli na sponu. Jer je bila filozofija, ja sam na sponu, ja želim biti blizu svih, ne treba meni kuća negdje daleko, portal i tako dalje. A danas se svi udaljuju, imaju svoja mjesta na mapi, imaju portale, dakle sad je drugčija potreba, više ljudi ima i bit će još ljudi. Mapu ne mislimo mijenjati tako skoro, ne mislimo mijenjati ni Nether mapu tako skoro, dakle moramo se prilagoditi sadašnjoj situaciji i misliti na buduću situaciju, dakle da one koji će tek doći. Evo, mapa je velika, bit će još veća, ovo sam ja pisala crvenim slojima neke lokacije na mapi, naravno to nisu sve, ima onih koji imaju neke male nezapočete kuće ili nešto pod zemljom, to nisam ni vidjela gdje je, tako da ima dosta lokacija, naravno imaju svi portale do tih lokacija. Prva skica koju mi je Arminius poslao, to je ova, kaže svastika nije namjera bila, sorry, u ovom obliku. Dakle, ideja je bila da se od glavnog huba imaju tuneli koji se onda naravno granaju na ovoga sporedne tunele, to jest na tunele igrača. To je sada, da vidimo ovako stanje. Ovo su svi portali igrača, to jest portali koji imaju tunel. To brojim samo one koji imaju označeni tunel u hubu. Evo, puno točkica ima. Puno točkica ima. Ovo je taj glavni hub, ovo je skica bila kao kako bi trebali biti novi hubovi, gdje da ih stavimo. Evo, ovo su sa imenima. Ja ne znam da li sam uopće ja smjela pokazivati Arminius, sorry ako nisam, ali morala sam u ovom slučaju da neke stvari pokažem. Ja sam isto imala neke svoje skice napravljene u Paintu sa krivudavim crticama. To nikako nije za pokazivanje, to sam već izbrisala koliko me bilo sram kad sam ja nešto radila. Dakle, on je to sve lijepo pregledno napravio. Ovo nisu bez veze stavljene točke, ovo su brojani pikseli i stavljene točke onako kako je zapravo po koordinatama. Ono što je sada stanje, ono što sad radimo je ovo, to su te zone, različite boje. Ovo su ti tuneli koji idu na koso, što se Zoomče tu ne sviđa. Evo, idem na njegov primjer. Dakle, ovo je sredina, tu je naš portal i onda imaš sve strane, svi prolazi. Njegov prolaz je bio, dakle, ovdje je ravno od portala. Tu je bio njegov prolaz, išao je ravno i onda je išao kut, to jest na koso, pa onda ravno, jel?
To je njegov portal. Po novoj situaciji njegov tunel više ne ide ravno pa za dole, nego njegov tunel je ovo koji se spaja na ovaj tunel. Dakle, on samo mora malo tu doći prošetati do ovdje i skrenuti unutra i on je ravno do svog portala koji uvijek isti, nije srušen, nije ništa. Ne znam šta je tu taka velika frka, veliki problem. Ok, on valjda misli da je samo njemu promjena, da samo on nešto. Nije točno, nije samo te promjena. Promjena će biti svima onima koji nisu poštivali tunele i uzimali ih onako kako je njima odgovaralo, ne u kojem smjeru ide. Evo, taj tunel koji je uzeo Zumče za ravno bi trebao ići ravno i na kraju tunela biti ovoga portal. Ok, za one koji imaju stvarno daleko portal pa nisu bili sigurni kojim koordinatama da kopaju, pa su kopali malo ravno, pa malo ovdje, pa malo da bi na kraju završili ovdje. Ok, dugačak tunel, daleko si nisi znao. Mi ćemo ti pomoći da to sad ispravimo. Evo, tu imamo i koordinate, stvarno stanje svih tunela u trenutačnom hubu. Dakle, ovo su tuneli, ovo su koordinate tog portala koji je u tunelu. Nisu popisani oni portali koji nemaju vlasnika, nemaju ime, nisu označeni tunelima i tako dalje. Ovo su tuneli koji dijele, to jest portali koji dijele tunel, jedan tunel pa više portala, to je ovo. Je bilo katastrofa, 6 portala u jednom tunelu. To je puno dijeljenja i da radimo na katove, to je bilo 6 katova da bi svatko imao svoj tunel i svoj prolaz. Jer ovo je sad, koliko sam ja vidjela na forumu, mnogima katastrofa i nikome se ne sviđa što se tuneli dijele i račvaju na više strana i više tih petlji i tako dalje. To je svima katastrofa. Evo, pa imamo i formule, šifre, izračun kako će se tuneli određivati u buduće. Dakle, vi ćete nam dati koordinate, ovo mislim na igrače na serveru, dat će koordinate u svijetu. Mi ćemo vidjeti koje su to koordinate u Netheru, upisat ćemo ih ovdje, reći će nam gdje je to, koji je to kvartal, to jest koji je to dio, koja zona. I onda ćemo izračunati po svemu što imamo do sad i po onom što ćemo tek imati, ovo je tek početak nečega. Ćemo izračunati gdje ide njemu portal, gdje ide njemu tunel. Ovo nikako nije rušenje nečije, ne znam nija šta sve, kako bi se to drukčije rekao, ne znam. Ne želimo da ljudi misle kako i mi diktiramo što da rade, ali ako želimo imati još 6 mjeseci ovu mapu, ovaj Nether, moramo imati sve uređeno i sve sređeno i da je pregledno i da ima mjesta. Mi moramo to tako napraviti. Kaže Zumče da nismo pitali nikoga i da smo mu oba tunela razrušili. Nismo pitali nikoga. Zašto? Jer onda bi netko rekao, pa ja znam ovako to napraviti, pa ide to tako napraviti, pa nema tu potrebe da se mijenja, pa super je ovako, pa ovo, pa ono. Na kraju ništa od toga ne bi bilo, svi bi se žalili, niko ne bi htio da radimo ovo što smo sad napravili, a ovo je bilo, ajmo reći, jedino bolje rješenje kako srediti tunele i kako napraviti mjesta za buduće širenje. Evo, nikakva svađa, nikakvo vrijeđanje, sve je ok, sve je u redu. Ovo je moj komentar, ovo je moje mišljenje i htjela sam svakako ispraviti ono što je on rekao. Dakle, nemojte ljudi misliti da smo mu mi nešto uništavali, da smo mu zabranili pristup njegovom otoku. To nikako nije, on je cijelo vrijeme imao pristup svojoj kući. Evo, to je ovakav video. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti u nekom normalnom videu sa HCL servera i do tada vas pozdravljam. Ćao!